I seek relief from this honourable court to be released on bail. I respectfully submit, and I will demonstrate herein, there is no threat to the interests of justice should I be released on bail. Kwimizuzwana engephi bekuphulaphula isicelo sebheli sikankosikazi Maphisa Nqakula emva kokuzinikela kwakhe emapoliseni ngale ntsasa. Today we stand before South Africa and her people to affirm our readiness to conduct an election which accords with constitutional yardsticks and international norms. Amaqela zopolitiki azibophelele ngezibhambathiso zokuzibandakanya kumaphulo okugaya ivoti kwanonyulo olukhatshwa luxolo. Iqela lamakhwenkwe asixhenxe lamabhokobhoko lixeleshe isiqalo esihle kumlenze wase-Hong Kong wetumente ye-World Rugby Sevens kule mpelaveki. Molweni kapha ekhaya singaphosanga Maseko masikawulesi warhuqa. Sisanda kuphela isicelo sebheli sikankosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula. OkaMaphisa uzinikele emapoliseni ngale ntsasa ngezityholo zokufunjathiswa. Phakathi kwezibhambathiso azenzile ukuba akanabungozi bokuba anganyamalala. Njengoko sesitshilo uzinikezele kwisikhululo samapolisa eLeyton neSt Curon ePitoli ngale ntsasa ubesakuba ngusomlomo weParliamentary unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula ebekwe izityholo zokufuna ukufunjathiswa ngunokhontraka ngethuba engumphathiswa wezokhuselo. Unkosikazi Maphisa Nqakula ulahle kwisikhundla sokuba ngusomlomo weParliamentary izolo emva kokuphanza kwenzame zakhe zomthetho zokuthintela ukuba ibutho lophando i-Investigating Directorate limbambe. Ukuhlalutya lo mba sikhwebe intatheli ezopolitiki apha ekhaya usamkele Maseko. Siyakwamkela Maseko ezindabeni. Khawutsho ingaba kuthetha ukuthini ukubanjwa kukankosikazi Maseko ngenkqubo yezomthetho kweli? Umaphisa Nqakula njengobanjiwe abakantsasane kanye ne-MPA imfake enkantolo yozobuhwebelana namhlanje phecelezi i-Specialized Commercial Crimes Court ikhombisa intshisekelo yakamongameli ukuthi uzolwa nayo inkohlakalo ekhona noma kuthiwa ubani osolakala ngayo inkohlakalo. Kodwa into ekumele siyazi ukuthi lo nkontraki obanjiwe uMandlovu okhona njengamanje nenkampani yakhe babe kade bephenywa nabo ngezinsolo zenkohlakalo. Mayibona ukuthi uyaphenywa naye ngezinsolo zenkohlakalo wahamba emaphoyiseni wathi nginofisho omkhulu eningambamba nami ngiphenduke umuntu ozofakazela umbuso ngokuthi ngamfumbathisa imali efikela ku4 million wamarandi ngezigaba ezihlukene kwenye inkathi ngimnika u2 million 250,000 100,000 150,000 yenzakala kanjalo ke ukuthi uMaphisa Nqakula eyithole esobishini ngokwezomthetho. Khawutsho ke Maseko phaya ekundleni ngaba bakhona mhlamba abanye osopolitiki ebebezoxhasa unkosikazi Maphisa Nqakula awosaziwayo ngaphandle komyeni wakhe umnumzana Charles Nqakula. Kanti silapha estation samaphoyisa eSenturion simbonile oyeyiphini likamongameli eNingizimu Afrika waphinda futhi waba usomlomo weshamthetho sikazwelonke yena ubaleka Mbethe kade ekhona nalapha yana enkantolo njengamanje ePitoli ehleli eduze kamyeni kwaMaphisa Nqakula umnumzane uCharles Nqakula lapha yana enkantolo nabangani bakhe nomndeni wakheke uMaphisa Nqakula nabo bebekhona enkantolo. Sibonile futhi nozakwethu bahambile bayombona ephuma emzini wakhe ekseni ehamba ngazo imoto zikanokusho zigezawo uhulumeni zeshamthetho sikazwelonke ngoba uneyinsuku eziyi13 ukuthi abe nazo lezi imoto mase zizobe seyibuyela emuva ke eParliament. Ngaphambili iqela le-ANC lalinosekela mongameli nomongameli wangaphambili umnumzana Jacob Zuma owathi xa ebekwizityholo lamxhasa kangangoko. Sibona ingathi ngoku akukho nkxaso ivela kwi-ANC ngaba mhlambe oko kube kuyilimazi. Akwilimazi kangaka iANC ngoba uma ukhumbula isigungu esiphezulu sayinhlangano ebusayo sathatha isinqumo ngenkathi lo wayengumongameli weANC esebuyela enkantolo ngenkathi esekhishiwe ukuthi abantu abazoya enkantolo bengaya ukuyomsekela ngesiqu sabo njengabantu kodwa bengawufaki umfanekiso wenhlangano ngoba iANC izama ukusikhuculula kuzo zonke izinsolo zenkohlakalo ubukhwaphilizo nokwehlisa imali yohulumeni ngomlenze. Lokho kuchaza ukuthi uMaphisa Nqakula njengoba ehambele eyena enkantolo akazange ehambe eyobiza amagatsha aleli qembu ukuthi awaye enkantolo ayomsekela ngoba siyazi keke bese kusele inyanga nje ezimbili vo ukuthi abeke phansi intamo njengosomlomo weshamthetho sikazwelonke abeke phansi intamo futhi njengosopolitiki waseNingizimu Afrika ahlale njengelungu lesigungu esiphezulu kuphela senhlangano ebusayo.
Kodwa njengamanje siyazi-ke ukuthi bengasabuyeli eParliament ubesehambela wenze into ehlezi ishiwo umnumzana uMantashe ohlalo sikazwelonke saka-ANC uma yena etheswa ngamacala etheswa ngamacala ngelinye ilanga mangase kwenzeke angeke abize abantu abamsulwa be-ANC ukuthi bayomsekela enkantolo ngoba mayefumbathiswa ngale mali edla le mali naye nomndeni wakhe labantu be-ANC abahlwempu basuke bengekho. Gawutsho-ke Maseko njengoke iyekile njengosomlomo izolo ingabe uthini umgaqo seko ukusuka ngoku ukuya kunyulo mhlawumbi ithini inkqubo yokwenyulwa kosomlomo olandelayo okanye lobambile uzawubamba de kufika unyulo? Asazi ukuthi kuzokwenzakala nento esibonile ukuthi unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula akekho ungaphandle kwaseNingizimu Afrika okwamanje use-Afrika eJuba ehamba nomdumduzi Manana. Siyazi-ke ukuthi ukusebenza kwali iParliament kukona okugadwa unobhala jikelele wayo i-ANC nesikhungo esiphezulu se-ANC sizazocubungula ukuthi senza njani-ke mase kukanje besebenza naye-ke usotswebhu walo iParliament uPhemi Majodini ophinde usotswebhu wayo i-ANC ukuthi bazokwenza kanjani. Siyazi ukuthi ulichisa Tsinolo kwamanje uyena osayibamba njengosomlomo walo iParliament kodwa futhi iParliament basekhefini kwamanje ukuthi bahambe bayobheka abantu laba ababekelwe ukuthi bebe nezimbono abazishicekela eParliament ukuze bazothola ingqalazinda labantu ama-parliamentarians o amalungu eParliament okwamanje ahambile aye ebantwini ayokhuluma nabo abanye bakakasela amaqembu abo njengoba sazi ukuthi kuye okhethweni ngenyanga ezimbili nje ezayo angiboni mina bezokhetha usomlomo omunye kusele inyanga ezimbili nje 4 into ozokwenzeka ngoba uMaphisanqakula usulile njengelunga leshayamthetho iANC kumele ifake omunye umuntu ukuze izovala isikhala sakhe kulezi inyanga nje ezimbili ezisele kodwa bengenzeka beyibizeke umhlangano wawo iParliament ishamthetho begcina bemkhethile ozoba usomlomo walo iParliament kodwa kungenzeka bevele bethathe yena ulichisa Tsenole noma bethathe iphini lakhe uMaphisanqakula ukuthi lize liqedele lo msebenzi kodwa ngibona ngazi ukuthi ulichisa Tsenole kuyoze kuvale kuyena obambile kulesi sikhundla. Ngamafutshane Maseko umzila kaNkosikazi Maphisanqakula ukhanga ngumphathiswa ngoku ebengusomlomo ungathi ushiya umzila onjani kwezopolitiko? Umzila ojulile awushiyayo ngoba mawukhumbula ukuthi udlale iqhaza eliningi emzabalazweni wabantu besifazane eNingizimu Afrika ususa ngeinsuku kusalwela inkululeko intando yeningi la eNingizimu Afrika kanye nomnyeni wakhe uCharles Nqakula wayekade phinde futhi ebe unobhala jikelele wamakomanisi eNingizimu Afrika ngaphambi ukuthi intambo zithathwe uyena uBlade Nzimande. uMaphisanqakula wekade unobhala wabesifazane ngenkathi uWinnie Madikizela Mandela ewumongameli waney'nsolo anazo zenkohlakalo uWinnie Madikizela Mandela kwawuyena-ke uNosiviwe Maphisanqakula owayehola ithimba lamalungu esikhungo esiphezulu sayo lenhlangano yabantu besifazane kwi-ANC ayi-15 ukuthi basule ey'khundleni zabo ngoba bebethi ngeke beholwe bona umuntu osolakala ngenkohlakalo aphinde futhi ngenkathi umphathiswa ozokuvikela eNingizimu Afrika waney'nsolo eziningi ukuthi waletha enye ingane eNingizimu Afrika ngokungemthetho siyazi izinto ezisanda kushiwo uNhlanhla Mkhwanazi okuyena uCommissioner wamaphoyisa esifundazweni saKwaZulu Natal uthi wamtshela ukuthi angamuse uqemba amanga ethi kunamajoni awu-800 agijima esifundazweni saKwaZulu Natal ukuze kuzovinjwa lo ladlame labhebhetheka kulesa sifundazwe engingakusho nje ukuthi umlando ojulile omuhle onobubi kodwa iqhaza ulidlalile nenduku ibekile ebandla kakhulukazi emzabalazweni wabantu besifazane nasemzabalazweni okukhulula abantu abansundu eNingizimu Afrika nobudlelwane-ke abebenabo njengomndeni wakaNqakula nomndeni wakaWatson kakhulukazi mokhumbula inkampani eDiambo Investments yagcina ibusasa neAfrican Global Operations yatshengisa ukuthi ube nobudlelwane obukhulu nosomabhizinisi nabantu nje eNingizimu Afrika kuzona zonke inhlaka zomphakathi. Joshua Mfoka Maseko inkosi kakhulu. Ukanti-ke phambi kokuzinikela kwakhe emapoliseni ngalensasa okaMaphisa uqale ngokushiya kwisikhundla sakhe njengosomlomo izolo amaqela aphikisa eParliament kunye nekhaya lakhe lezopolitiko iANC akwamukela ukulahla kwakhe njengosomlomo eParliament.
Obengusomlomo weParlamente unkosikazi noSiviwe Mapisa-Nqakula ubeke phansi iintambo kwesisikhundla kwanokuba lilungu laseParlamente. Usomlomo olibambela ongene ezihlangwini zakhe okwangoku ngumnumzana Litshisa Tsinodi. Iqela le-ANC liqinisekisile ngokubeka iintambo kwakhe. We can confirm receipt of the resignation by Comrade Nosiviwe Mapisa-Nqakula as Speaker of Parliament. We thank Comrade Nosiviwe for her many years of service, both in the executive as well as in the legislature. It is important for the ANC to protect the work of the legislative branch of the state, which has been sterling for the past 30 years and has been acclaimed internationally. Imibutho yahlukeneyo nayo iphefumle ngalomba otshisibunzi. I don't think she had much of a choice. I don't think she could do anything else. But I think really it's a sad day for the institution of Parliament. Parliament has not had a very happy past couple of years. The institution has been tarnished for various reasons, and one can go way back to things that was Parliament's duty that was not fulfilled. For us, we do applaud the action of Ms. Nqakula, but we do want to caution against the ANC celebrating as if almost all of them do not have their own skeletons, which should be investigated when it comes to wrongdoing. Ukurhoxa kukaMapisa-Nqakula kulandela izityholo zorhwaphilizo ezimalunga nokufunjathiswa imali engaphezu kwe-4 million randi ngunokontraka ngelixa wayengumphathiswa kwisebe lezokhuselo. Ngaphambili igunyabantu lezotshutshiso liqoqe ikhaya likaMapisa-Nqakula likhangela amaxwebhu amoyamanisa nezityholo ajongene nazo. Kwalapha ezindabeni umasipala iSolplaatje Kimberley eMhlakoloni uthi yonke into ime ngendlela kwinkqubo yokuvalwa mba kwamanzi kulo masipala ukulungisa imibhobho kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze uba ukamcofi usubscribe esibongweza wenze njalo. Kanti ke mawethu sicela ukulungisa impazamo ngenqaku lethu lokuqala. Siyaqhuba isicelo sebheli esikankosikazi noSiviwe Mapisa-Nqakula. UkaMapisa uzinikele emapoliseni ngalentsasa ngezityholo zokufunjathiswa. Phakathi kwezibhambathiso azenzileyo kukuba akanabungozi bokuba nganyamalala. Isigqibo siza kuthatyathwa emva kwekhefu. Imibutho yezopolitiko izibophelele ngezibhambathiso zokuzibandakanya kumaphulo okugaya ivoti kwanonyulo olikhatshwa luxolo ngomhla wama-29 kuMeyi. Today we stand before South Africa and her people to affirm our readiness to conduct an election which accords with constitutional yardsticks and international norms. Lawo ibe ngamazwi wenhloko yesigqeba sekomishoni yezimeleyo yonyulo i-IEC ebalula ukulungela kwabo ukuqhuba unyulo ngendlela engayikudekela isidima seli eludakeni. Amaqela ezopolitiko namhlanje afunga ngokuphathelene nokuchasa ubundlobongela bezopolitiko izoyikiso kumaqela i-IEC uluntu nakumajelo ezendaba ukuchazela abasemagunyeni namanye amaqela ngezicwangciso zemihlangano nkqu nolwamkelo lweziphumo okanye ukucela umngeni ngazo kwinkundla. Ukanti kuza kuthatyathelwa ingqalelo namaqela namaphawu imibala namagama ayeleleneyo ukuba kuluhlu lwephepha lokuvota Next week on the 10th, we will publish the final list of political parties. Usihlalo wekomishoni ezimeleyo yonyulo uqininise ngokubaluleka kotyikityo olwenziwa ngabagqatswa namaqela ukuqinisekisa inkqubo yovoto ekhululekileyo nengenamkhethe. It is also important to ensure that political activity is one that promotes tolerance, political tolerance, and one that will lead to an election whose outcomes would be accepted as free and fair. Mayelane sanqo esisekhona namaqela aza kuba kwiphepha lovoto ne-MK Party ebandakanyekayo kuso okwangoku kusekho angama-52 logama inkundla yezonyulo imise umhla we-10 kuTshazimpunzi April ukutsho njengomhla weziphumo ezigqibeleleyo zemibutho ebandakanyekayo kunyulo. At the moment we are expecting something like 52 political parties on the national ballot. That number is not going to solidify
identify until the Electoral Court has heard all the matters that are before it. Kubethelelwe imiphumela engqingqwa enokubangelwa kukwephulwa kwemiqathango iqulethwe kuqebu lokuziphatha nenokukhokelela ekususweni komgqatswa okanye iqela kwaphela kuvoto. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umasipala iSolplaatje Kimberley eMhlakoloni uthi yonke into imi ngendlela kwinkqubo yokuvalwa mba kwamanzi kulo masipala ukuqala ngokuhlanje de kube ngomvulo evekezayo. Umasipala umile kwelokuba unyanzelekile amilisele le nkqubo ukulungisa imibhobho yonakeleyo susela ngoDisemba nyakeni. Kuza kulungiswa imibhobho yamanzi kwezi ntsuku zimbalwa zizayo kulungiselelwa abahlali baseKimberley susela kulo nyaka uphelileyo ukuvalwa kwamanzi ngoNovemba ngokukhawuleza. Umasipala uthi ukuvuzwa okuthe gqolo kwale mibhobho kubeke esichengeni ubonelelo lwamanzi kwesi sixeko. Usodolophu wesi sixeko uKagisho Sonyoni uthi kunyanzelekile ukuba kumiliselwe le nkqubo yokuvalwa kwamanzi kulungiswe imibhobho. Uthi le nkqubo yokulungiswa kwemibhobho iza kukhokhelela ekubeni kuphele uphazamiseko kwinkqubo yobonelelo ngamanzi. Repairs are to be effected on 4 major leaks on the bulk pipeline from Riverton to Kimberley that have been the source of excessive water losses and threatening to collapse our water supply. It will require us 8 hours to fix the leak. However, the draining of the pipeline would take longer. Ngelixa abahlali belungiselela ukuvalelwa amanzi abo bashishina ngamanzi bazenzela ingeniso ngeli xesha. Everyone is coming buying in bulk, trying to just bulk up water now for these few days, so we are going to make a lot of profit. The only disadvantage is, as you can see, I'm a new water business, so I still have like a very small tank. But then the nice thing is we go to SABC and then ask them to fill up. Ibhunga lezoshishino eMhlakoloni libongoza amalungu alo ukuba azilungiselele ngeli xesha. Business's reaction is as normal. It's difficult and we understand that this has to happen. It is a planned shutdown. So SABC has been very transparent up until now and they are dealing with it. But it is a difficult situation for business, and the fact that we're not going to have water for 4 days makes it very difficult, especially all businesses. Umasipala uthi kuza kujikeleza iitrakhi kwiingingqi ezohlukeneyo kwaye kuza kutyalwa amatanka sibhozo kwiindawo ezithile. Uthi kwenziwe amalungiselelo akhethekileyo ukunceda izibhedlele, amakhaya agcina abantu abadala nawo onke amaziko enkonzo ezingundoqo. Umbutho wesizwe iHollywood Foundation uyaqhuba nokukhuthaza abemi beli kwezoshishino emva kokuqhubula egqitha kwe-COVID-19 owaqoqa amashishini ngokumandla. Ukukwenza ngamawonga iinkqubo zokufundisa nezixha zemali zokuxhasa inkqubela phambili yamashishini. Business mentorship. Amawonga woshishino ibambelela Business Awards aqalwa ngumbutho wesisa iHollywood Foundation ngo-2023 eMpumalanga asingisela eGauteng naseLimpopo aqhube nombono wawo wokukhuthaza nokuqhwabela izandla osomashishini basekuhlaleni ngenguqo abazanayo negalelo lokunciphisa intswelangqesho eThekwini. Sibonile ukuthi after iCovid nelooting eKZN nakonke umhlaba iCovid ike yawakhinyabeza kanjani amabhizinisi ethu aoperator eSouth Africa. Sathi as ifoundation ake sisukume nathi sifake isandla lapho singakwazi ukufaka khona sisize amabhizinisi ethu asathuthuka athuthuke aye phambili. Omnye wabaphumeleleyo uNonjabulo Magwaza waziqalela ishishini esekunyaka wesibini kwizifundo zakhe zebiochemistry kwiUniversity yaKwaZulu-Natal nelenza indidi zeperfume zamadoda nabasetyhini. Ibusiness lami ngaqala 2019. It was I was in second year in university. Ngifunda eKZN PNB. So ngabona like inkinga when it comes to the affordability to quality and long-lasting perfume. So I was like, I love perfumes, I like smelling nice. Angazi noma nyangizwa yini la. Owayekumsebenzi owayeqeshwe kuwo ngo-2021 ukuqala ishishini ngenjongo yokwehlisa izinga lolutsha oluswela ingqesho ukholelwa ukuba xa kusetyenziswana ngobunye mkhulu umahluko ongenzeka ekuhlaleni. We have iyouth eningi ehlele emakhaya, so sifisa ukwenza umehluko ngalokho ukuthi sikwazi ukcreate imisebenzi ngoba siyazi ukuthi singakwazi ukwenza sonke mangabe sibambisene.
Usihlalo wezungu investments uphosa amazwi obulumko kulutsha mayelana nokungalixhesha ushishino koko ubanazijula ijacu kulo nanjengoko umzingisi engenashwa yaye kunyamezeleni ukhona umvuzo. Abaqonda abantu abasha ukuthi ukuze uzinze kwezamabhizinisi uze ube mkatshubomvu kufuna ube nezinto ezithi zobambelele kuzona. One, ube nobuqotho. Ungajahi ukuthi uthatha ama shortcuts. Ngoba ama shortcuts aholelana eweni. Lucetyisiwe ulutsha ukuba lungavamisa ukubeka amangomso okuqala ushishino nanjengoko ukudiliza intaba kuqala ekususweni kwamatye amancinane kugxininiswa kwelokuba xa luzimisele ulutsha ngokutshatshela kushishino ikamva leli lokuqhakaza yaye ikatelele eziko ibe yimbali yezolo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ngoku masitaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp bephawula ngokutyikityo kwesibhambathiso sonyulo ngamaqela ezopolitiko phambi konyulo jikelele. Ngicabanga ukuthi kuyinto ebalulekile kakhulu leyo ukuthi amaqembu akwazi ukuthi ayipitoni ukuzwa imithetho ye-IEC ukuthi ithini ukuze mangabe sokuvotwa kungabikhona isiphithiphithi nokuxabana. Kungathi kubhalisa kwabo kungahamba kahle kakhulu kungabi nalabanye basalela emuva ngoba thina sesilenzele ukuthi siyovota. Kubaluleke kakhulu ukuthi amaqembu akasondele ahambe ozwa imithetho nezinto okufanele zenziwe ukuze ungagcini sekunesiphithiphithi nokungagcina kweyikhathi. Izindaba ezinhle kakhulu kuyacaca ukuthi hayi sesiyalibona ukhetho sibheke okhethweni mhla 29 May manje. Into enhle kakhulu leyo bawukwenza isibhambathiso ezibubunyani yonke into ukwenzela bayizohamba kakuhle okhethweni. Uyayibona lento emithetho eminingi igcina ibadida kwabona. Mina angiboni ukuthi ibaluleke ngani lento yokusicelela imithetho emisha ngoba abantu sebebheke indaba yovoto nje manje. Singabavoti ngo-29 May silindele ukuthi wonke amaqembu avele ngokuyikhona kwi-voters roll. Singagcini sesivotela amaqembu esingawazi ngesimanga sokuthi lawe siwadinga ukuwavotela asiwaboni. Ngaske-ke xa kwezemidlalo iqela lamakhwenkwe asixhenxe lamabhokobhoko ligxeleshe isiqalo esihle kumlenze wase-Hong Kong wetumente ye-World Rugby Sevens kule mpelaveki. I-Blitzboks zikhokelwa ngumqeqeshi obefudule ngumdlalo uPhilip Sneyman ongene endaweni kaSandile Ngcobo kwinzame zokuhlaziya eli qela litsala nzima. Kusekude engqinibeni kwiqela leBlitzbok elingalweli nje kuphela lendebe elingazange layiphumelela kodwa likwalwela kufinca kuluhlu lwamaqela asibhozo kolukhuphiswano. Likwindawo yesixhenxe ngokwangoku kwilog khangetu ibe ngunyaka olula kweli qela kodwa uSneyman uchulumancile ngamalungiselelo kweziveki ezimbini phambi kongquzulwano lokuvula letumente ne-Ireland ngentseni yangomso. It's the first match of the tournament, always important, the most important game of the tournament, and that goes hand in hand with our preparation. I think we spend a lot of time this week, not only on ourselves, but also looking at Ireland and how we can outsmart them, how we can outplay them. So really happy with where we are, and we're going to go from that first game, everybody on the same page. We want to go firing from the get-go and get over that first hurdle to take confidence into the rest of the tournament. Abadlali bakwazi bophelele kwiphulo lokuhlaziya eli qela liqhube kakuhle. My teammates have worked hard in terms of helping me when I got here, because that's what our system's about, helping each other out, and you're only as strong as your weakest link. So it's my duty now to serve everyone that's helped me. So that's what this is all about for me. They've helped me a lot, so it's about giving back to the team now and making sure that I'm on par with everyone. Ngaphandle kwe-Ireland uMzantsi Afrika uza kusonsulisana neSpain kwangolusuku lokuvula ze uthathana neSamoa kumdlalo wokugqibela kaPool C ngomgqibelo. iBlitzbok ezikwalindwe iAustralia nayiFiji kuPool B. Umbango mdiya ucima umlilo mahlangabeza umathangana kwezensimbi yesixhenxe kurhatya makube chusibele.